Good, thank you muno githina mbere kwirorera Inoro TV ne twarikia kumuramura magatheti tuna Njoroge wa Githĩnji na twamamuramura ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga cikocarikitwo na rũthiomi rwa Gĩthũngũ tugaciaria na Gĩkũyũ. Thank you muno ni tondu wa gũthina mbere gũikarania na ithuĩ tuingire hinda ria ndereti na thĩinĩ wa studio twina mheshimiwa wa Gĩtonga Mũkũnji kuma kuria Manyata County ya Embu. 2248 ni namba itu SMS ogenda kuria mheshimiwa Kĩũria. Mheshimiwa kwa kirwa tia rucini mwaka wa tutionanite. Uhoro waku? Ngite muno vai. Kwega. Ne we mwaro. Ititirigana. Ni waku. Cokeria Ngai ngatho. Neguo. Ndio woka gotathuritwo. Wathurwo ngiura. Ni hango keinge. No anthondekire vandu kiroko. Neguo. Karibu sana. Na by the way abe magaithie joke thi undu ucio ungi. Rekengethie mwirorero na mundu agekwa agituthikiriria especially andu akuria gwetu Embu County na Manyata constituency. Neguo. Na form ni kujituma. Niguo nimeraga kore. Form ni kujituma. Karibu sana. Riu nindamenya kuria bunge-ini ya bururi mwena macakaya otoria bururi wena kieha na kwiyuria ciuria nyingi muno. Yes. Nondu wa mutino uria urekikire weekend muthenya wa Jumamothi na kuraga mubunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno na andu angi atano aria mari ndege-ini ya helicopter. Family ciao tukamera pole sana ni tondu wa kiundu kiu. Hihi mheshimiwa wa Gĩtonga Mũkũnji ni uroi Johana Ng'eno uramuya atia ugimucakaya atia? Mbere ni ngoda kuga pole kwi family ya Johana Ng'eno arana mutumia wake very young lady na very young children na ningenda kwamba kuga pole na mbuge pole pia kwi andu wake akure gwetagwo Emurua Dikir wana na kukwe na andu wetu wengi muno na makiria mbuge pole nginya kwi nation ya Kalenjin land na ndo aria araragiriria muno metagwo Kipsigis aria megucaga ta kwa my sideline muno na nimere pole muno nimere loss yo ni nene but Ngai ni agokorwo akimaroreria. Neguo. Johana Ng'eno ni arai muratha wakwa bakuve muno very close friend na tuserete nake kuria Manyata tugeka nginya support ya groups sako nyingi muno na ngoreto ngivingura in my leadership na tugasera Kenya ngima tuyaseru gwake Mradikir tugasera Keses tugasera county nyingi muno nake tukoreto tukirutania wira closely nondu ni twigusanaga nginya ki murungamo. Ng'eno amenyekanite na gakorwo ena ritwa ria kurungama na wananchi yake na kumarwirira aigete sati kando na iyo nayo no leadership ni ngora kompetiketie nundu wananie irakinya vandu andu wako mavutua ni ana no tombe tuguzanike mwe na makirie yogu arai mundu mo uri arai chairman wakwa thiini wa committee ya housing na tukorote tukithie tukiroragia projects ya thirikari mathoko ma thirikari na tuserete na tukahakikisha ni twa influence kuria Embu katasi ya gukorwo ni committee yo tukorote tukinda mathoko mengi muno tuindu thoko Embu town tukainda thoko kundu gwetagwo Mbuvuri tukainda thoko miena yengi mino nginya including county constituency ino ciengi katasi ya gukorwo ni thiini wa committee na tugacukuma twiva mwe tuka supervise wiro cio gwakikisha no raruto wega na makiria uguo of course tugakikisha mbeca icio itiraewa although it ne vandu turakoragwo tukishukumana muno nginya na thirikari nundu housing levy ni twasukumite sheria mbega cia kuga ndigakorwo open ati ure mbeca icio ingi kaikathie mwana wetu no ningienda kuga mwana muthuri ucio arena a very bright future na tukiaria nake ni arena nginya ambitions ya kwaga president wa the Republic of Kenya ni ndo gukorwa nginya murungamo wake ni undungira kurio gitethia Kenya but tukiaragia boro Ng'eno na nundu
no atukuthii na mbere gusakaya the whole week. Ningwenda pia kuvesta na rambirambi ciakwa kwi mwanake wingi nake arauragirwo etagwo Eric Cheruyot, comrade wa University of Nairobi. Na ucio nake arauragirwe nundu wa insecurity darari mutino ri ucio no nundu ni kaundu anako kara affected comrades eto wa University of Embu mbuge area ya insecurity ntukora tukiaririria na the security guys varia Embu town no makirie uguo kuvua county government tondu comrades makoretwo magitia street right area yao varia mekaraga for a very long time. Vaivata county government na erute wira wayo nigetha gutigakorwo kwina insecurity thini wa University of Nairobi Embu area iyo ikoragwo among the best universities in Kenya right now with over 15,000 students. Na ningienda kuga pole kwe comrades na kupole kwe family ya andu acio. Asante. Na nigetha turekie ndeto icio ri twathoma magatheti tuona mungethaniro na thiku cinyona ugisupport mungethaniro maraugo thuthuria wikwo ni thigari cia kumaja ya bururi FBI na Scotland Yard nigetha kumenya haswa ni mutino kihumo kia mutino uyu uroragire MP Johana Ng'eno. Muta mungethaniro kai no ndumureko hihi kai no ndumureciria niere kembuge thaino ni muaffecte ni gikukiu kia Ng'eno muno nundu tukoro tutwe very close na nundu ni mbise sensitivity ya ishi ino na ngamenya urikeruo matau mati tika undu kai gokororuo guo no vuthu thaino ni ngo reserve comments yakwa nginya tukorwe family nginya te monu mwire as we are speaking thaino Kamau family yo yenyewe te mberewe maundu mama wega igoro driver leave funeral home ne vaukuma thaa 11 beterete mwire ucio na itharia mire rakinyire tutirage nafasi nginya ya family gukorwa makiroria makimenya Ng'eno avana atia na kadhalika. Koguo ningienda kuga maundu no mengi no atwarie maundu ni mengi muno makuyuria including gukorwa of course Rift Valley siasa ciayo gukorwo kwina mbara ya nore komunene kingpin na maundu mengi muno vaina ciuria nyingi muno cia kuria vaina maundu mengi muno turenda kuelewa but ningienda kuga for now reketove family nafasi ya gukorwa okay sasa fair enough thank you mheshimiwa wa Gitonga Mukunji reke twambe tucoke mucie county ya Embu ne tugukamanyata twambe tuthie county Embu ni waku no ni bazuko na ndeko hitukira Embu rutha rwa December ngiwa ndigukwariria hati mutongoria no mwandariirie no ne muno ingi muno mamedia no kurutha muri Kamau ndari Embu na ni kundu guthaka ni ndikwendete muno no Embu tu yarathime nyendete Embu riu ri we usapotaga DCP itigwa niguo naga na mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mutongoria wa DCP ni patron kure Embu okay niki mungethaniro wa gikarirwo guo niki amakia UDA Embu tariu Bere North ikaenda Momiji ward ikaenda Evurore kai niki cia muramiona ati andu a mungethaniro Kamau number 1 rekenyambe mbuge kiama kia DCP gitikoretwo field candidate mwena wa Bere North neguo na kindu kia mbere ni siasa ino cia Bere North wanani ko nenda kwelewa area wega mberewe maundu mao ria mekagwa na voting pattern yao no ningeenda kwamba kuga kindu kia mbere election ino igire irekekire ni ira election bega muno kwina ka message wananchi ya Bere North maraugire that kwina andu mago kuritaya kuma siasari tondu kinyethe vandu polling station ire waikiria kura ugakorwo nurakanywa ngwiciria is a serious lesson ya kuga andu ta Lenny Kivuti na the rest
ni mago ku retire from politics na mave nafasi new blood and new energy the likes of kujituma nigetha gukoro kwina ireta kwa succession ya siasa na hiyo ni lesson very clear na ndonge defy ando marauga ni mauga. Number 2, siasa reino oronire ira siasa ira very dirty na nie nayo mwana participate kidogo thino wa elections ya Mbeere North ira cia member of parliament na nieva kuvenda nginya maisha Kamau nundu ngari yako ne yavurirwo rithathi na varana vonekire ni ati ukorwa ndiaenda ari ngari iyo no I can tell you ni twago gukorwa tukiaririria categorically maundu megie violence thino wa ithurano na tumenye ati gutie mundu wangiuga ati nike mwene violence mutheri thino wa ithurano tugatua tucokie nthino yetu nthipio gutwike katukarwaga mbara nigetha mundu athurwe mundu guothe no vote ku organize andu makarwa no ningienda kuga na Mbeere especially andu aria maina mentality ya kuinda violence na yambirie ga tene tondu ni tuonete nginya maundu maandamano magikorwo mai very violent mbuge ni vata ya kuroria no menye nthino ni yetu tuonthe na guti mundu wa nthino ataciereretwo guku na ataina right ya gwikara guku na kithurano giki gukitagia 2027 Kamau ni kithurano kwa ke very definitive no ni kithurano kironeka nginya kina nyamwiretwa transition ni tuonete andu aya metagwo mbeumbe the Gen Zs makiaririria nginya magakorwo mai very categorical na ndeto cia type ya tongoria ria marenda kuthura koguo ningienda kuga vata ya ruvunge rwa IBC rukoro rwe very careful rutigacokie nthino varia yari mwakare wa 2007 na mbuge number 2 ati ithurano wana ruling ira ciikitwo thini wa magoti ni ciaritie kauga vata ya kuroria process ya kithurano as part ya maundu maria marekika thini wa kucagura mutongoria riu ri na ithurano ino tukoretwo twina cio Mbeere North ni ithurano ikoretwo cie very crazy no rukendo kia mbere taru kuma nginya mumbunge ucio athurirwe kuria na vata ya mbuge nginya ukaroria nginya wananchi yake nginya celebration gutiari nundu the will of the people they are well respected but no amende kuga it was also a learning lesson nika lesson to athomire nundu kindu kia mbere ni kumenya thaino tura expect thirikari especially the president tiaspeana ishiringi na imwe kana guspea nginya gutumira violence ku retain power nene kumaanisha nayo united opposition mago mevangite na maita yari go protect kura ciao na kure thomagero vale polling station irathomwa kure yo kuthi nginya vale mwisho gukora atire mwisho wa gitonga urenda kuga kiama kia UDA kiracindire na kiracindire nginya kungi kureta gone Kabras urenda kuga kiama kia UDA kiracindire iteci ciothe kuma kwa gutire ona kimwe mungethaniro uracindire ni tondu wa ngahia no ni nari overwa by election area member of parliament ino ingia MCA ino ingia MCA ni nauga wega muno number 1 odondira participate ndetore cia by election ino ya no ndeto ici ni irario na andu makugatirire UDA gicindire ite ici ciothe kanyu opposition mweko no number 1 DCP kiama kiria ni ngorogwa ni patron wakio te nyambi kuikira candidates. Number 2 united opposition yetekaniria atongoria ya Mbeere North aire Lene Kivuti makoro mage field candidate neo enyewe mage gukorwa makiroria nyomba ciao ni lakini riu ni maronirio na meroni andu ana mago kuivinga matonye cia marire ingi matethate but no ngwire ithurano iria nie nengiaria in with authority tondo na evo ni ithurano iria ciekikire Mbeere North
cia gite kia mbere North. For a fact gite kiuka kia kwa ina way. Number 2 kwa ina violence. Number 3 the will of the people they are respected. No rehaga violence. No rehaga gaheha ithurano ine. No wangu ve example ya vandu na ngisera muthenya ucio ri nathie polling station eta wa Gitipoli uyu waziri etagwa Ruko engatite kila mtu nae na andu makiria magana mathatu makuite ivanga na ne ari undu ungiuria nginya locals vau tondo ndoci matie locals maumite ndesi maumite nako makuite ivanga andu acio mengata nginya agents matigwa ma intimidate nginya IBC gutie mundu amenya gore kurathie na mbere na viki cia vevua mwaki cionekaga kiroko ivete mou kuni kumanisha ucio ni mundu wevangite akauga ga polling station gaka tondo no akwaikagiria kura avane vone ngira na avane vone ngivanga ndeto yakwa na ngwicire ni kaundu very unfortunate nundu kaumete kuma kwe mundu level ya rank ya waziri ni kaundu shameful na kaundu gataga gukorwo mundu anginya violence rare hono inyu atongoria ni atongoria ingiare marenda violence. Yes. Haya Njoroge Githĩnji atiga ngori uhoro wa east na west. Yes. Mugayukano. Yes. Tatura woni waku kirema ne kigayukano atenyu murenda guikara na kou murauga nyongi ne gimaraga ne muragimarire na wa west mwikare na guku ukenda kumenya mundu uria angitire yo ya ndeto icio cia east na west ngeti yo etagwa east na gutire east ni mukonji na nini na kinyire breaking na uga gutinde to ya east na west thini wa Mount Kenya ungikora wiki thao aina gani wirwe uraina mugunda wa eke 10 wirwo nuke ukorwo na mugunda wa eka 5 ati mugunda uria wengi ukauga gate waku lakini A na B ungikorwa ukinyivia power yaku no kinyivia matunda mako. Kindu kia mbere ningienda kuga Kamau ni area no yetu tukorwo tunyitanite tuonde. Actually tiga ngoma kiengwire Embu community yakwere imete Kikuyu aria maragia ruthiomi ta ruriro raria ne over 10,000 vale Embu town na remwando maragia tumaundu matakamenya impact yatu no auge kaundu ava Kamau kambi kuida violence na kambi kurivithia nginya andu maikondo ende we no aragia ugiciregia koragia point cia siasa ni ngwenda kuria tongoria yetu na ni mere othe ndeto cia kwaria vorwa ngaukano especially area no yetu ya Mount Kenya na Kenya yengima icio ndeto ni mvitukene wakati ate kuga ava ne twatuna na angatu ya ndu nirenda gukwira ni kwiraga gukorwo kwina mbara nene muno mwena wa mbere north nundu wa muromo tocio tu wa uregwa rukuna arengi mathiite makaria ruthiomi rwa kuruma andu a Meru andu aria maguraga mira maga transport mira magatethereria andu ao kugia kanyamo muvuku ukathio kamariria ukona andu acio ni mambie kurivwa na kuviverua biashara ciao tiga ngwira Kamau lazima tuitikire Kenya wa vandu vonthe uri you deserve na wago kwa vandu vonthe na tumenye ati itharia mundu akwira nukania area yaku nukania gacunje ucio ni mundu atarakwendera na ndeto ino ira sponsor nigetha level ya support iria tugaga ni negotiation power ikorwe kinyiva nigetha mwena wengi ukaroria kwena andu mara vunjia mwena wengi unyitane lakini mago mwena makavunjia mwena wengi athea ugaukania nigetha power yetu iria ikoretwe tukimitethereria gukorwa tukigia influence yo tongoria enyive no tere mwashimu wa Gitonga kuma Manyata ndirakiona andu Mount Kenya inyu atongoria mutire mwana omwe nyuothe kwena aria mwathurio na UDA yes muri o thirikari-ine na mutire thirikari-ine ona rimwe ni tutukanagirwo karigwo rimwe ndu komuria kiuria thirikari kana atari thirikari atongoria batire mwana omwe tiguo kogwa ndu ni agayukanu reke twambe twithiganiria atiriri Kamau kindu kia mbere we mutongoria nie nthuretwo ni mumbunge
na we mumbunge kindu kiria wa kuiga thini wa mbere ya maundu monthe ni interest ya ndo wako neguo na reke ngwire kama ure mone buza o ndo thirikari ire thirikari ithondekagwa ni atongoria tanda tandatu na ithare mwathurwo kamwathondeka thirikari either no athurwo wiki amare kia mburi kana kia ngui kana kia nguku ukagokera vewa powers ni mwananchi no ukira akorwo we thirikari ire no tumire power icio ciaku gutethereria andu wako nie mwana wako guti undu wa national government ungekuama no ndo nembese gutumira power yakwa nie arone ndugite soma soti mbunge nigetha barabara yakwa thondekwe nigetha na twindite barabara muno kivu kithimu no irathondekwa ni iguka guthondekwa ndeto cia thitima no turathie na mbere kuthondeka ni turathie na mbere ku improve mathomo na maundu mama monthe tureka mundu power ya gitikia MP wa verwe no kirerwa thie mbunge utetere andu wako te ati uthie na mbere kunyite sati ya president ya tukicuraga nayo actually ni vinya muno tetheke we bakuve andu mekaraga bakuve na president muno ni undu matirenda gukorwo makimulekwa na corruption na maundu maria mengi lakini mwena wegie budgeting na maundu megie maendeleo mathondekagirwo baria mbunge icio cingi igatumwa county mukerwa mwega ai budget yenyu na mutumire mbeca icio gwika maundu maria muthie gwika aya ongirora ri mundu weja ya buruni wa ciria campaign goko ithurano ne cia next week no ria mukire campaign andu amung'ethaniro weekend yothe campaign wewe mutongoria muthure ni urona hi titene muno kuiga bururi na kiriera giki ta ithurano ari cia kiumia giki kiroka riu mundu ria wage ku blame egana kwegana nditore cia kuiga thino ina campaign mode ni mundu wetagwo William Samoei Ruto todo William Samoei Ruto kuma muthenya uria twathurirwe kindana ume iguru ria ngari na nwizi mutongoria ni kia definaga maundu uria makuthie Kibaki na nawe wa story ni mundu Kibaki muthenya umwe athiete Nyeri vare Karatina akora andu maenjerare maugiriretie ibana ho mutongoria auria andu aya onthe marekate avingora ndija kidogo andu aya onthe marekate ero andu aya onthe kama gweterere your excellency auga mambeterere nure kwarari mama shani nure kwarari makawa nure kwa makandamiari acokirie gatirisha gake agirathio thaya agirathio kuruta wira ithare ria president yaugire a destabilize thirikari yake na kuingata munini wake wa bururi na kuhakikisha wanake no acoke iguru ria ngari negio gitumi kiria kinene muno thino ikoretwo ithini wa siasa 24/7 na siasa ilivagwa na siasa ithare ria waruma mugonji wanake lazima zidi platform ya kwegade ya gushokia no amende kuga wana maundu mamonthe magikika wananchi lazima manyite haki yao neguo mwaka uyu mugima kama utukiaria na vai vatambuge kaundu gaka tondu andu wengi matiese gutie national government na parastato na nginya counties mbeku procurement no ndu kwa indirwe nyamwita kwa IGP iria mwaka mugima thaino etandaruta wira na ithare yothe kwa igirwo nginya tenda lazima ukathie kuginta authority kwina maundu marakua mana maragia interest nigetha gukorwo kwina a lot of liquid cash iria iratumika gwika maundu ma campaign we gitonga wa mukunji kuma Manyatari we wajira we patron wa DCP Ebu dikane yako heka ne ko heo dio ria mwifagite kwa DCP but tatwiguithie twina muroreri haha atiriri niki kiratuma gitonga akorwe supporter munene ogwo wa kiama kia DCP reke mbuge kindu kia mbere niretikaniria na ideology ya kiama kiu tondu thare nthe gwatuika ni kiama gia kuthikiriria mwananchi mistake ire nene muno twikite thini wa regime eno ni kurega kuthikiriria mwananchi nie nathurirwo kiama kia UDA no 2024 bill ya finance bill ya indo thini wa mbunge gutie mundu wekaraga thini wa mbunge yotese andu wake ni areganu na bill yo lakini andu anini muno
meguire witi wa mwingi wa kuga bilioni ya mbe karethi nie mbitikitie mwananchi akorogwo esi maundu maria arenda ukenda nginya kumenya development yero nenda gwika vandu thiwaria na mwananchi public participation ni makwira avani vega avate vega Niguo. number 2 thini wa maundu maria kiama kiu kiraugiriria ni kirauga ati number 1 ati area ino yetu especially area ya Mount Kenya region tutingi korwa ati area cionthe no karoria nginya thirikari ino ya vomirwo 2022 kuna andu meitagwo ma principles kaane maretwa ndise metagwo ati Mudavadi na the rest andu mai thini wa very senior position thini wa government na kindu kiria mari tuma kitheri ni kiama ana abunge ukakora ni athatu lakini mundu ni wavota kwikaria mwenzake nthi nuweze thirikari thiko ino ithondeka na nyamu itagwo coalition government atiga korwa wanayo no anukaga cunje getu tue twahukire thokera uga riu tue tutirenda turenda gwikara vau munene ari kiama kia munene gitu Okay. Kwa thire ata kindu kia mbere twacokire kumenya tutina kene nundu uraumbudhurwo kathie straight reke mbuge vai vata ya ukorwa natwe in the region twina a platform iria yo tungiuge no nwe korwo nginyege korwo eki debatable mwena wegie nginya guceria atongoria na nundu muthenya umwe no angenda kwaga president wa Kenya Kamau wanani lazima tugerie gukorwa twina platform tungevota ku raise around the ranks gutaina ndeto ino cia gutwika mwene kiama wanandangenda gukwigua no akwiguire kingo niguo haya nigetha tuhomukere mheshimiwa ni wagweta muno horo wa deputy president wa tene kuhagurwo Rigathi wa Gachagua no inyu mutae buwe of course nyere tikoraihu na Embu then muritae bure Meru no hau Tharaka no hau deputy ria woire ri etagwo professor Kithure Kindiki ne neighbor yaku niguo thina niki uraturwo niki no ni ndina thina na Kindiki uraga kumu support niki kindu kia mbere ningienda gugwira nie nimbise wega muno ite iko na some spirituality nditheka wanona deputy governor wasete gitikia governor after aga impeached and also mathiega na gira gitiri kiu na example mpaka ne ururi nginya taru impeachment ya Waititu kwina mundu atigirwo vau igicoka ikithurano ria atigirwo na kura very few uthi muno wingi nginya Nairobi ukore mundu ria atigirwo giti Sonko arutwo gitiri wanake ndagia kura na ithatu reke ngwire gitio kiria mwana inji akoragwo avete mutongoria uria athurite ni kio kitheri na kio kwa very clear ati mwana inji ucio niki auga werereke lakini kanyamuga kaka kovewo kirosa wana mundu ndeganagira thaino I can tell you for a fact na thimo guo ndi monu influence nene ya mundu gwetwa Kindiki thini wa Mount Kenya region na ai bado aina wira wa kuruta ku convince ati nwakorwe agikorwa aivandu nundu wakorwo wave wa mundu ananiegwa masaina ka fomu igire fomu ya kuga no rutwa gitiri na fomu ya goza wiroci waku ndunge vota nginya guteta na tuyegwa tongoria nge muno makiuga ana mara supporting nginya thirikari weno makiuga kwende twekaraga nthi as a region tugetia maundu metu na tugetia na kinyi lakini thaino kwina kathina na teni mungu ni ndiva neo wenyewe kwaria na ndie thina na Kindiki mundu wa area icio lakini twe maundu metu differences nundu wa gukorwa bado munene wetu thini wa Mount Kenya ke Rigathi Gachagua ai muve mandate ni andu na neneraga atongoria inge muno tugeka impeachment ngamera mundu ndageza gugakwira anoga korwo kienda gitikiu gikaretwo ni mundu munene ndugeze gugakivuthia kana ugigirire naguo thagio ndenda twambe twikirie na twacokererie no wagwe tuhoro wa maundu maitu na mamwe ma maundu maitu ni urimi yes Embu ni kwekaine muno na urimi
Bude alirikanio haha ni Boniface Gikadi ati ni kuo gwikahwa kega mashani mashani mega muno factories iria citongoragia hari production ya quality tea cikoragwo kuria Embu ni tukwenda kuigua ta atongoria Embu mureka atia ngetha murimi wa mashani ongerere mbeca muhuko no tukwamba gwikiria ni tugucokeria mwecimu wa Gitonga wa Mukunji mubunge wa Manyata twarie uhoro wa mashani na thoko ya mashani na uria murimi wa mashani Embu County agiteitheka makiria na guhitukirio mawatho megutuma ateithike ndogathi hari humweroreri. We work hard. We live within our means. We save because that's very important. You know, such careers come with a lot of expectations as well. You know, from the car that you drive to the neighborhood that you live in. But really, staying true to yourself is very important because, again, a good dancer knows when to exit the scene. So, what happens then? Do you have savings? Do you have a plan? Do you have extra income generating activities that you're involved in, even if it's farming? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Rugano rugutuma urire no theke wende no mene rugano rwina njatukano tora haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwita kunyo ugodo ni unajiteta oyo no kai gatinyiraga gatari gakunyei. Don't dare joke with me. Ni kanya kayoire mwaki haya wa mafefei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kayoire mataro tondu kwionera nwanga kire kwirwo itandara na idhui theini wa Inoro TV. Nangikoro we ni ukwenda guikara hakuhi nani no nginya utigane na maundu maku. Safi anyiterire muturire wake no nginya ithwe tuhotane. Niki gitumire we ukena tukutuku Nitiam arang'ang'ana gukinya ho. Ni njitagwo Nitiam Dalmia na no njeke uria wothe ngwenda. Niki ndireka haha uria ndirakuona ni uguithitio madaraka na ogwacenjia kuragia moritu mangi. Umenye mĩrango ya nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondu wa kukinya tene. Urenda guthie kuu ugaconorithio. Ndĩkĩtie kumenya thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio. Ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa Safi araikarania na mũthuri ũcio tondu we arĩ wakwa. Inoro TV muciĩ wa thinema mwaki ũrĩa o rũgano rũkũigaga na thuti. Good, na wega nitacokereria mwiroreri nigetha turekererie ndereti rucine rwega twina mwecimu wa Gitonga wa Mukunji wa kuma Manyata kuria county ya Embu na mundu uyu Embu kwaria ma Embu ni arimi Embu ni marimaga na Embu ni kurathime riera ni riega riu muhecire kuria bunge-ini ona kora urimi ni devolved ire utigikiaga to maundu muhimu gikaga nigetha murimi agiteitheke na muno kindu ta macani kahua makadamia iria indo iria twendagia nja ya bururi kindu kia mbere ano ukiuga ati maundu ma mbunge itharire wathurwa we mutongoria wa vandu especially we vandu economic activity iria cievo lazima ukorwo we part and parcel ya gukorwo ge zi influence no gukorwo ge support naguo na niereke mbuge area yetu ya Embu County especially Manyata constituency ni area ndathime na urimi urimi wa manjani tu factories yetu ciega nona
no mwana wa Manyata factory re kuita kwa Kathangarire factory na kama uavota etia tomashani tu ukunde kama tu igwe ndokanywa majani mengi nundu majani mengi mako my very good quality na niwa vandu vonde na vingi nyangithi go samani na ambassadors ona ngithi murimo nguaga kama mashani nundu lazima ngathinge maketaga majani mashani manyi as a priority as a leader na watho kuria bunge watho wa mbere uria tuvitukitie niguo thaino ratuma manjani makora mai sawa sawa nundu nitwavitukirie watho wa kuhakikisha nitwavitukirie T-bill ya 2023 na one of the main thing iria turasukuma thaino ni kunyivirwa kwa goti na gukoretwo kwina bill irasukumwa thiini wa Senate yukite T-bill ya 2024 iria irenda kuongerera ugoti thiini wa ndeto cia mashani na twereganu na ndeto yo ni gutukwa tugisika amendment kuhakikisha gutino ugoti ongererwa mwana wigi manjani no rekembuge kaundu karia nirona kai danger thaino ni mbara ino turona igikika thiini wa nthi especially Israel na US na Iran na kama uki kindu kia mbere ni twa kumenya ati majani ma Kenya umundi maria mengi magendaga mwena ucio wa Iran na mengi makathie area no itakwa Gulf ngiririkana wega ni around 13 million kgs wa mwaka worth close to $33 million. Icio ni mbesa nyingi muno tunyitaga mwena ucio makrema bilioni 3 although gukorwo kwina challenge ya gukorwa kwina ungumania wekekire mwaka wa 2023 wa gukorwo kwina mundu achanganyire majani na ndo amwe na uria manyitwa no Kenya matianyitwa na Iran igoretwo kiuria ciuria niki andu acio matanyitwa nundu majani ma Kenya ni meshikene in their own purity no ningenda kuga kindu kia mbere mbare yo ni ku affect mwena wegi thoko yetu ya mashani na nito kuvua thirikari tondu thirikari nyingi muno ni investment statement mwena wegi wa mbara icio Kenya yayo gukorwo kivesa na statement iroretie interest cia Kenya yetu na wanatukisa putaka mwena uyu kana uria kana tuki intimidate kwa na maundu ria marathi na mbere reke turorie Iran na turorie impact ya mbare yo mwena wegie maundu ma a Kenya especially mwena wegie mashani na number 2 nginya mwena wegie gukorwa nginya maguta na ndeto ino cingi tu importaga wana maone maguga no mauke kuvanda nundu wa mbara yo koguo thirikari ikirorie ke caution rekerorie maundu mau in that way number 2 of course ntore magakawa tore magakawa na wanakawa ni mweru muthikiriria na ngamwera nginya muthikiriria kuma kuri Embu ati ivinda riri ni ivinda ria kuri makawa bei ya kawa thini wa nthi yukite gikoragwo sawa sawa na te ati nundu wa thirikari thini wa nthi kana thini wa Kenya thini wa nthi taru ngwiciria 2 weeks ago bei ire ya umire thini wa auction niyo ya the biggest 35 years for 35 years ino kumaanisha vinda riri kuri makawa ni kaundu kangekorwo kai very productive na ni ngoretwo ngiareniria na nginyitirira arimi mwena wigie kawa na very soon tondo mbura ne yaura ntukwa nginya tukimatetheria nginya na mbegu nigetha makoro maisa makoro makihanda ni turare mangandamia na ngandamia kwina challenge evo nundu kwina ka go slow kaivo thini wa processors nigetha mbeyegwe na ni raugire wega muno twina waziri wa kilimo arenda gukorwo very cautious last year but one Kamau twagire twavitukia watho twauga watho uyu wavitukirwo wa gutuika andu mendagie ngandamia ingo processed kanyamuka unika gwithirie mbei nginya ciringi 30 irinda riri we are risking gucokia ngandamia ciringi 30 ringi na ngandamia thaino thini wa nthi kilo imwe processed nekirekerwa cumbe kidogo nekirekerwa nyamu itagwo roasting irauma ngiri 7 1 kg
leke murimi akinyerwo ni mbei yo mwana wa Embu na kuria kwengi nginya Murang'a nundu waziri anake kwai cautious enough kuhakikisha murimi ni wanyita mbei mbega thaa ino ana shilingi igana tembe mbega ya ngandamia ngandamia ciina mbei mbega na andu ni makinyerwo ni mbei icio urimi weria gendiria urimi weria ukorotha kwina challenge of course nundu kindu kia mbere ni tukoretwo twina challenge ya ulevi wa mbeca thini wa KCC no koroneka takwa mara improve kidogo but ningwenda kuga wanaguo urimi ucio wagwo ukirorio wega no korwo ukitugerua watho uria tuvitukitie kuria mbunge ni twago kuvitukia watho wa guaranteed minimum na watho ucio ni twa promise ri wananchi lakini of course thirikari riu thiko ino irainda mawatho itago consider murimi muno nundu interest nene ni ndeto cia kuvitukia bill cia maundu mengi haya mundu rajira etagwo Joyce Inthega ajira kama ugethie mushimu wa gitonga wa Mukuji am proud ni todo wake kwaria ruthomi rwito rwake Embu thank you muno agokana muno todo araigua akwendu mara maukaga gukuma Embu magaria giku na megu nthoni muno nundu wana wengiaria Embu githino rambegua na ningiaria giku ugiaria giku ni rakwigua na ni rakwigua reke turungame na ruthiomi rietu turungame na unduire wetu na tuhakikishe wa vandu vothe Muembu ari ana Nairobi araria Kiembu ndararia giku haya sasa iko message imekuja hapa GTI Majibo Tamaking wanauliza what happened GTI Majimbo umejua 2023 twaye ku tondo twekaga kavora twaye igereru 500 meters half a kilometer last year nona county government yagia interest ya varavareo mathi meka public participation makiuga ni maukete kuthiria lakini kimakone ate mathiete vauge gipindi makirenuka matiathondeka matiekera nginya mbeca budgetire this year actually tender eva kuve ukorwa ikithira ya another half a kilometer na ngwiciria God willing by the time tukinyete 2026 2027 lakini makora my patient nimbeze kauga he one of the promises ira dikana he handu fara irahutania na Embu Kibogo Road ndiragutania lakini anayo ni varavara imwe koretwo very controversial kama varavara athondekirwe ni county government yathondekwa ni county government under the leadership ya Wambora vara yekirwa rami undu utagirire kugura miyo yage marima mengi muno lakini nundu nanie gwitu thendi tukorogo tukimanage twitagwa twakera turia twitagwa twa 22% wa mwaka nimevesaka milioni 10 ya gweka patching na protecting lakini no mbuga gangauga wa varia mbeca icio cia Wambora cia umire kwa county ino government irave wa mbeca na ndema goro kigia mbeca ya gwika another recarpeting nigetha varavara yo igoro i maintain na county government ne igoro i sawa tondu no county government ya thondekire riu ri githurano ni kia mwaka uyu ungi hena mwaka umwe na kindu mieri riu tu mweri wetatu ni riu hena mwaka na mieri 5 nigetha tuthie tugathurane iyo ni mieri 17 17 months na ici ne thiko ikuhiuha muno ndiriraciona ici guthie ta mieri ina iguthie ugacoka manyata kana nureciria undu ungi na ucirie guka Nairobi berere kembuge Kamau ni na ngatho nyingi muno kwi mwikari wa manyata gukorwo ambete nafasi yo tongoria na miaka ya kwithatu ngoretwe mbikite impact na ngathondeka influence ireyo iregwika Kenya ngima nundu gutiva ndunge gwetharitho ria Mukunji chairman young parliamentarians urege kwigua no kathie kuria gwitagwa Kango Kanjaramogi koguo ni racokeria muthikiriria na mwikari wa manyata muno gukorwo ambete nafasi ya gukorwo ni mutongoria na nguria haraka muno in a way that thaino nginya miena ingi na ingi ukithikiriria wananchi ni marauga ucio ni mutongoria tungienda atutongorie not only thini wa county ya Embu but nationally no ningienda kuga andu wengi muno ni mara caution makauga Mukunji ni very young lakini reke mbuge wanatongoria
wanagui andu aria metagwa sharp student aria mathomaga haraka muno na magakorwo mai ahead of the class na gwina andu wengi maugaga anga ni ya before kana anga ni ekaruci ya sare muno mwana ciaca agekara vandu muno aukaga kirathondeka nyamu ciitagwa cartels na kirakorwo valueless ni gitumi ukaroria maendeleo ma Manyata no mara stand out thaino tukiaria va Kamau ni Manyata constituency ungekora every JSS class in a laboratory equipments ati gutiva andu mwana atarona ndeto cia science ni Manyata constituency thaino to improve the standard cia irathi tukakisha shukuru cietu cie sawa na tukathira mbere go support our parents under the program ira mbetaga masomo bila stress na ningienda kuga thiini wa gutetera mwananchi na kurungamana mwananchi mukonji arungamete number 1 na vaundi kauma kogu mwananchi wa Embu mwananchi wa Manyata nie wira wako ne kumuthikiriria kumutungatira na makiria kumwera ngai nigetha ro ikuruke na tuthina mbere kunyitanira turaugire athirire kama gutonga tondu ni ndirona kanyoni karanjira ka undu haha Embu muthenya umwe ne karuta president wa Kenya muthenya umwe nundu ni tu supportanaga muno na tukahakikisha area cienge ni cianyita muthenya umwe ni karuta president wa Kenya na president ucio akauma akuritwe na agatugirwa na akanyitirwa agakinya vandu iguru ni urona tariwe I am capable nwise ni mbaragia na ndo yange gore mara no mbere yo ri tondu hena kaundu ndona ngiandikirwo haha ri hena giti kingire ciri horo wake no 2027 tuzogete ringi ndeveri ngauga nini ngwetie giti kanga vanembia ndo ayo matinge nyima ngauga ni president bado ndo ayo matinge nyima and God willing nitukoro tuyathikaniririo na tukamarutira wira ina witha no 2027 ndo kucoka Manyata urenda kwa daduka urenda gutherema no nauga the best thing ni wananchi magekorwo makine ndago tugutondu wananchi aya ari no maranyandikira message haha makajira nguri oguo makajira Mukuji anaongea kaodoe wananchi by the way ukenda kumenya wananchi nimenyaga capability ya Mungu na makamenya na makamenya capability yao good thaino tukiaria voro wa Sifuna mwana ule wengi babu oino mwana wengi wana mwana wengi wetu wa mlima wana gutwe na imwana na very vibrant young blood tungevodho gorwa ciuria igire turekie ndiye tugakorwo sawa sawa nego thagio mheshimiwa Gitonga Mukuji ciuria igire turekie salimia mheshimiwa Mukuji but barabara za kwetu Kithimo ward ni mbaya sana to be sincere kama Kithimo Kimangaro road mvua ikinyesha huwa ni mto ku ni guturauga Kivwe Kithimo road yo ni turekira tamak riu ni ndigonge maintainaga barabara eno ya Kivwe Datu lakini barabara yo agweteo ni thiini wa county government koguo wanao maina mbeca cia kuthondeka neguo riu gwenda uge ohoro na thengio muno tondu wa guka na gwitikira kwaraniria na eroreri Ainoro TV ngororaga kamacini kehaga gakwa ndakora turono ni andu milioni 7 wow that's good numbers lakini reke mbuge ngithiria of course ni kwira mwirorero wetu thank you very much na ni mwire tuthi na mbere kwaraniria na kunyitanira no message yakwa munthi ni tuthi na mbere kuiga nthi yetu ya Kenya mavoyari na makiria tongoria yetu na tongoria yetu tumateithie Rigathi wa Gachagua ni mutongoria wetu anake ateithwe na korwae akinyitirerwa no tuvoere nthi nundu wa mbara ino iraumira ira affecting nginya mundu wa Embu uria ke ateze mbara irarwirwo ndi na guku kuria kwingi na of course nie nthi na mbere kumutumikira kuthi na mbere kumunyitirira na kuthi na mbere gwituma neguo asante sana haya ukamusho fiore ask Mukuji why Muthatari irrigation project funded by the national government is stalled iyo tende kirwa gatene nirafuatire neguo no ko marathi na mbere gwika evaluation
koguo murandi ucio wakuamite kuma 2018 naguo twaokire twasukumana naguo contractor akorwa mundu atarangi kinya vandu twauga arutwe wingi ekirwe nigetha murandi ucio korwe wa kuthira no kuthira God willing naguo thengio muno mheshimiwa reke tukinyie hau nigetha Njoroge wa Githiji nake oke atwarithi na mbere tabarĩra ya Inoro rucine ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũka kuma Manyata na kwaranĩria na eroreri a Inoro TV. Muroreri tuma na mheshimiwa Gitonga wa Mukunji mubunge wa guthurwo ni andu a Manyata kuria kaunti-ini ya Embu na ciuria cianyu ni ndoria mheshimiwa na ni mwaigua uria acokie. Reke tukinye hau nigetha wa Githiji aingire mena mutaramu matuthomithie uhoro wa kuramata mucii. Ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titagoko kumago. We work hard. We live within our means. We save because that's very important. You know, such careers come with a lot of expectations as well. You know, from the car that you drive to the neighborhood that you live in. But really staying true to yourself is very important because, again, a good dancer knows when to exit the scene. So what happens then? Do you have savings? Do you have a plan? Do you have extra income generating activities that you're involved in?